Moses Kuria, my friend, umesikia? Shida yao ni hii ofisi imeenda juu ya 500. Na rupa tena ni nyingi. Turaodia pesa hizo itikabirwe iguru. Ni nyibwe nigetha tubote tuonze gukora twita. You want it a chief. Then the chief nyeriko. Number 1, tipitare sieto kwesi ya moyeru enegene. Tondo number 1 urethiriria machine ile twethiririe iria nyingi kaira kwe tondo karumia kere cia rogo. Na system ile aiku ya machine hizo. Watu ekaga siosetwa ni national government, lakini national government yatwira tepathie na mbere na program hiyo. Koguo kethiriria machine ya x-ray athuka county government murerwa murite milioni 5 kumithon. Akorwa mara na nginya level 3 mweta kianjo koma itagukorwa na machine yo ni retwa ni mwene besa ile tugachanji ikare mwane chief tugete kanidia kiwango kira gikuthie na mwene machine na kira gigutigwa thibitari ri mwene machine kiogekaga service ya machine yo nikiogekaga maundu mothe. Koguo wira wakwa ni kumuvanga kuiga machine yake akorwo ni x-ray ni CT scan ni MRI ni dialysis na tuyarori thibitari cietu ciothe na twa decide machine iria turenda. January, February yo machine icio ciothe igoka. Wega wa program wino ni uriku? Number 1, thibitari cietu turai na thina muno tondu urethagiriria nwa mbeca twikagira ukagura ndawa ikatira na ciumia 2 mweri umwe tugikareta cienge ni kurire thina andu ni mambirie kunegena but riu thibitari igakorwa na pesa ciao cia gutumira mataguka kweni kumbetia ndawa. Twina challenge ya gukorwo undu ni undu mpya, wina challenges ciacio na cietagwa na kithungu teething problems. Mwana agikura magego kwiugicaga ironda kwiwithwaga nginya karemwa ni kuria riu pau ni guturi teething problems. Na gitumi kiange na Moses Kuria auga no ukite aita chief advisor wa president, mimi nataka awasikize nyinyi nigetha tumutume na report yetu ndigatuike ni report ya Sisiri ituike ni report ya andu wako aebu ni twamwira thina yetu na bwana mbeca iriko icio. Number 2, kinya process ya ku register ni turenda kuelewa wega. Koguo watonya chief machine ciothe cia kithimi gutikindu karibaga te x-ray te CT scan te ndui watia tuika no gwikwa operation kana ubenjwe kana ukome gutikindu karibaga. I am telling you nina evidence ya ndo marauma thibitari ya Embu wena mbili ya 300 na ndorariba na nduruo kendo kamuciwe sawa. True story yore mirona Embu right now level 5 gukithie. Number 2, ongekorwo ina murumu wa sukari, murimu wa dialysis wa bigona no kwenda kendo gita kwa dialysis ile thambagia thakame iyo kathambagia free. The only challenge Mheshimiwa Kuria is also how many times can one go for that dialysis in one system wheel. Kwe mundu rero no nginya thambie wa kiumia, kwe wa mweri, kwe ciumia 2 no gwitikirua eki uguo mwaka mugima. That is the other feedback I want you to take back to the president. Nigetha andu aya akwa makene na megwe matira vithinyirerua tondu megwe makithithinyirerua ni makurakara kana tiguo na ndirenda murakare nirenda ndetwe no tumithirie nigetha nginya ciana cietu iria imacukuru ri ibote gutetheka. The only thing ni ati ukireta ciana ciaku system ri no nginya ukena birth certificates yao nigetha ciikirwe system ri. Sisi reta aguka na kwa notai wake akithanaga ni wake
Nigitumi mundu arerwa uke na birth certificate cia ciana wonania ni ciana ciaku ciekirwe system uri akorwo wi muthuri nduke register wi wenga register we na mutumia waku na ciana akorwo ni mongiora register main principal dependent na ke register muthuri wake na ciana akorwo wi single register single na ciana kana atia nigetha twikare wega koguo uguo niguo ningimwereithia uboro wa SHA batiringie na mheshimiwa Moses Kuria uke arugamia hapa amwereithie wega akorwo ina kaundu regwa agikutura ngoro nitugukuba nafasi ukiamba ukaurie tutakuganiriria tonduganirire ititethagia kana atia toka gucaria suluhisho nigetha tucokerie munene wa buri feedback ya andu na tuona timbega tumwire tutorana timbega na titutethia kana atia lakini tuwe tumesikizwa na tumesikizana na tuaoria ciuria koguo ni mukombetikiria bite mheshimiwa Moses Kuria au kiatukethie na atubecie ngainganaga twere uboro wa SHA iyo na shifu iyo na tuyekana no egwe thina cie tumwoga na bwani ni mbeire mureka atia murerwa muribe na mwena challenge ya kurima moga ni magana megana tondu anatweretwo ni ikonyororo sawa sawa. Mheshimiwa Moses Kuria karibu sana.